Hanggang ke video kini ke example sebagai naga pangin page ya kini ke quartic equation na kita lagi real root name. Tekajing klik om examine whether the following quartic equation have real root. Examine whether the following quartic equation have real root. If so, find the root. Tu ông nó ngin examine bagi nagi quartic equation bal I artly kita ki real root em. Kemudian ada kita ki real root kemudian ngi haban what ek tagi root lada not real kemudian ngi ben kam ban what. The marsen haga jopeng jong pi marsen I bang ngi om whether equation have real root. Lada kita ki real root kemudian ngin find root lada on real kemudian lada not real ngin ben kam ban what. The marsnya I bagi kita real root kemudian haga jopeng jong pi bide mau ya ketu ba gawe ke video mulai ai kata general introduction. Kemudian agumno ladau diskriminan kam he lane biar kada jero kemudian ke correction kedega real dan non real kedega real root. Okay, haja peng jopi and can mau by ladau d is greater or equal to 0 kemudian we have a real root. Tiada pil đây bằng màu đó cho mình. Đây bằng thọ nó rồi màu vậy hết cho mình. Là đâu đi thì kita kamu ingin haban wat baik direct jauh diskriminan. Oke. Tapi nengkong dan kayak cuai pi gini kan nengkong solution given equation is given equation is 3x square minus 2x plus 2 equal to 0. Kena lihat kan? Given equation. Tengin dan kamu dan om yang comparing with ax square plus bx plus c equal to 0. Nomor balai ya tu kita ban mau baik apa kajabeng jong pi. Tehang này dan kamu baik ban le no direction. Ngin le kam short kemudian ngin le baik direct. Now discriminant d equal to b square minus 4ac. D equal to b square minus 4ac. Nomor matip ya ada quartic equation belum real non real karena not real kemudian ini matip jauh discriminant. Kemudian now d equal to b square minus 4ac equal to b square. Hanya b đây kan? B đây minus minus square kemudian square. To 1 on the minus 1 over 4 kemudian 4. Nanti a di kanannya a dari 3 4 into 3. Nanti c dari 2. Anda equal 2 square dia kan 4 dan minus 4 to 3 is 12 multiply 2 again will come as 24. Okay. 4 to 24 how much you get? Dia kan implies d equal to minus 20. Mà không hay udah minus ya udah plus. Udah dari plus 4 dari minus 24. Kemudian minus tentang up how ya plus. D equal to minus 20. So D is less or greater than 0. So ya đây là cái này. So kan đây nomor boleh less than 0. Implies D is less than 0. Therefore root is not real. Karena menekom kemudian yo root itu not real root. Kemudian kita tadi imaginary root. Tebang kita 40 itu imaginary root constant. Kemudian show on baik the root it's not real. Okay, the root is not real. Tentang ini persangkeng saya kena gawe kan. Example.
Tangin lah ke gawai ka example tekan nomor 2 ke number 2 given equation is by number 2 kemudian given equation is x square minus 4x minus 1 equal to 0 minus 1 equal to 0. Now this one d equal to b square minus 4 multiply a multiply c, and it will be equal to b ini dengan d minus 4. Karena formula square kemudian square, yang ke minus ini 4 multiply a ini dengan 1 untuk c ini dengan minus 1. 4 square itu 16 minus into minus plus 4 into 1 into 1 will be equal to 4. 16 plus 4 16 plus 4 will get us 20. So d is greater or less than 0 implies d is greater than 0. Therefore the root are real. Okay. Therefore the root are yeah. Dan ini bio bagi root are real. Tapi nio bagi root real kemudian nihaban wat ya kita ki root. Habang ni jengkli kong if so find the root. Kemudian nihaban kai koi ka second part. Dengan join ini. Root are real join ini. Dan ini kemudian awat real root kemudian pilih macam mau ya tahu kuartek formula. Okay. Okay, formula juga kuartik formula. Again we have teman-teman yang keluar dari root jadi kuartik function dari kuartik formula kemudian kembali dari kuartik formula. Again we have x equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac divide that by 2 divided by 2a. Okay. Implies x will be equal to minus b b dengan b di minus 4 nanti awaknya plus baru minus under root of b square minus 4ac mana nilai b square minus 4ac dan dikriban nio na nio tuan p một lần đọc cho mình thấy như phần đầu với tuan p divided by 2 multiply a 2 multiply a đây cái đó a đều 1 ok a đều 1 equal minus to minus will get us plus 4 plus minus under root of 20 under root of 20 divided by 2 divided by 2. Nanti ya udah 20 ya udah 20 lawan 4 plus minus ya 20 kemudian lawan 2 multiply 2 multiply 5 2 multiply 2 is 4 4 plus 5 is 20 divided by 2 or x equal to 4 plus minus vậy nên tư là tư của một đơn nó sẽ vào then only square root of 5 nên đây root 5 and that divided by 2. Okay, chúng ta hôm nay 4 từ một trên common nhau này của một nhỏ 2 and 2 multiply 2 is 4 and plus minus
2 like 1 is 2 then only root 5 divided by 2. So nếu 2 là 2 cancel. X only equal to 2 plus minus root of 5. Or x equal to entah pian apa ni 2 plus root 5 comma 2 minus root 5. Teknik PI kita arti root kalau away root dari 2 plus root 5 but away root dari 2 minus root 5. Teknik dari tadi root. That is the answer. Thì khi mình được plus minus là đến halas và từ từ này sát rồi thì hạ bán từ prano ini sekali. Tentang kemudian penwaat yang tinggi root lagi di real no real kemudian aku berkam kan là đây cái real root kemudian pilih ban kon ada bana yo yang tadi real root. Thì nếu tinggi root dari x còn 2 plus root 5 và 2 minus root 5. Tentang kemudian yang ngay sesuatu lalu pen pasal tu pen kali ni tu kedon support atau comment section di pilawan kali ni tu dengan saya kan jumpa. Tentang kemudian boleh sebut.